surah mana yang dihafal? Surah apa aja? Siap ya. Surah apa aja dihafal? Ya? Al-Buruj. Itu lagi apa lagi? Ke surah pendek itu udah juga? Belum ya? Didengar soalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الشهيد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذي العرش المكين. Diulang. Dzul Arsyil Majid. Dzul Arsyil Majid. Oke, cukup ya. Soal terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa khussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Terus
Lanjut. Masih. Lanjutan urutan surah itu ya. Sabtu pakai bismillah, masuk ke surah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yaqumun nasu kal-farasil mabsus, wa takunul jibalu kal-'ihnil mahfuz. فأما من ثقلت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. salah. Ya. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Tutup. Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ya, 2 pakai soal ya. Itulah juz 30 itu ada versi soalnya ya. Kayak tadi 1 berapa mudah dijawab, tapi nggak ngerti ya urutan surah itu ya. Di mana di hafalnya itu? Hah? Apa? Oke. Didengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanqalibu ila ahlihi mas'rur